Também não motiva de tua ilha. Mutakubanga bifaanani ebibirishaako byabafu direct oba ndi wa buwongo makutulale mwana wange abayita mwana wange bukyakwa kutia bayita mukakuva mukampala bonna tibetita kuvu Bereka tumuta ojo omutolera andinambye muleke ndete ntambula ositwatike alina okwida receiving omulambo guno because bw'omutwala ojaba otwere obina byonna ero sijja kyetwala abala munabakayote ndakubaana omuti ande tetumumanyi ffe tulonze bwa simu tetujja mubwala eri esimu tategereka kimenyesebese tetujja mubwala eri tuli bakubiramu mujje bennyini omulambo guli wano mayuge mu ddwaliro eddene abalenzi abali mu amaanyi baliwa n'abatikula ebitambo by'abawa Meu goi. Baba toile batwaire mu ddwaliro don't confirm check
Setayo. Ninze Abadi Saidi ndi assistant RDC wa Mayuge. Olunaku olwaleero olw'eiggulo luno tuvafuna ekyekango nga tuvafuna akabende akava okukosa abantu abaswika mu 15 ng'era abafiirirewo saawa dino bava kuba abantu betwakabalaku abantu 6. Then bebava okulifaalinga mu bandu balira ag'endawulo babeire abantu nga 10 ng'era saawa dino bali tuli basabira busabire kubanga bafunye ebisago eby'amaani. Aye koze nebeire nga eri kuva ku bantu bano abavuga ekimama bano banaife ababimotoka ebyebikaado. Ndikubiriza Abannayuganda n'Abannamayuge saawa dino nti mu kaseera ketulimu muvuge bulungi lwakubanga eno speed ono yabeire nga alivuga speed y'amaani. Therefore yakosa abantu bangi mubutuufu bwene tujire okujja okubona nga ni famire ebeiremu era abantu nga bana baviire mu bulamu obwensi, abeire maama, abeire baba n'abaana abafiirirewo. So ndikubiriza Abannamayoge n'Abannayuganda nti tuvuge bulungi lwakubanga akaseera ketulimu kaseera kakazigizigi era saawa dino ndi wano wendi kwogerera ndi kwidwaliro tuli kukola olw'obutaweera ne security yona abasawo bona baliwo. Tulibona nga mbutuufu bwene bano abandi abakoseibwa bali kubaidandaba era bafune treatment. Assalamualaikum journalist kyakola ogugwe yena muviro muna mawulire bona buli kintu mukitya aba yayemera mu luguudo wakati yaira mu kubaka pikipiki nga liri kuva olw'empungwe liri kujja Mayuge kubeire ku abantu ebeirewo pikipiki eyo gundi kiwaje yeryawo n'abakazi abandi ababeire wano n'abaana n'abasada ni pikipiki ono musada gwe bali kabanga ati musalamana wa miti bemereirawo n'abantu abandi nga bali kuma wano boda bemereirawo motoka evuire itale Isuzu ngerimu awagati eri kukyuka kati deni motoka ene yebikade eno yavuga yeitalere ngetere kwa matala yebere kale ngeri kutambula mu speed ejira okwizaku ngeri yakabera akaserengeta ajira okwizaku ekigere ngabire myajira okwizaku ekigere tajira okola ati nga ayagano wa boda boda nga amutuseku kati olwokubona nga bimulemye yani na ku bantu awo mpola avaawo abantu abafiirirewo bali abantu nga 7 bafiirirewo Amaina Nairobozi ninze Rasuli
ow'egirijiri wano. Wentuuse nga bali abali kusambagala abantu nga bana kujja otuuka kubeeda kw'abandi ng'owundi abandi bafiire wasigalawo okubatya basatu kujja otuusaako abandi abasatu mu idwaliro omusaada mulala n'abakazi ababiri omusaada yakutuusa ku idwaliro ng'akutukiirewo abakazi ababiri olw'owundi emunyantwire ekigere kino kyona kyona kisasiike olw'owundi yamusala mu kino ekininiro yakibaaga muni wano oluba abo bakaaliwo okubalamu. Nze ntuuse butuuse nga kagwirewo ntuuse nga kagwirewo. Twakubirira omulanga oluguudo luno oluva enamayingo okwida emayuge okutuuka emusita. Twakubirira omulanga yunuleveeyo etuyambe wano kurena obubenje bugwa wano buli mwezi tufunawo akabenje buli mwezi eriyo katwankafuna wale kusyero abantu bafiire awo oluvainuma lwa mwezi tusaba gavumenti etuyambe wamu niyunula bateerewo ampu dire ikona emotoka diveere ate buli evaayo eba etiise so oluveere eida kwingira bwingire ono oluveeno yena oluveeno amayingo eida bwide ezirasi bamuweye so twakubira omulanga mutuyambe bonabona bekigemaku. Ninze Masinde Isaac ow'Emayina era mutaka w'oku kyalo kino era n'omuluka omulala guno ogw'Emayina ogutuusibwako obuzibu kuba mpulira omulanga guno ke bankubire ku kasimu ati eri akisidenti eri awo kurena bwe ntuuseewo ndagaina abafu abe babaire nga bakaaliwo oku babairewo abafu 5 be babeedeirewo nga bafiire era baatuuka n'okunkobera ati batwaireko abandi 3 kitegeeza akabenje kano kabairemu abantu 8 abafiirirewo n'abandi abakutiikeku ebigere boona babatwala. Anze neekubirira omulanga nti awantu wano okuva emayuge okutuuka emayina wazira hampu odireka ku idwaliro oyiramu okudaagaana mayina ate galiwo akaikiriro ate galiwo amasomero galiwo rena gabaawo mayuge hayi okuva pakere ku mukoreya nti awantu wano gawomerera ino badereva dereva bwabavire ku poliisi oba bwabavire olw'Emayina aikirira bwikirire n'ekigere talukirowooza okuniina ku tureyi aleeta subiidi ino era nze omulanga guno gukubirira abakozi ab'enguudo nti bagezeeko okwida babona engeri ebanaatutaasaku waluuyi wano kuba abantu wano galiwo junction ey'amaani abantu bava ku disitulikiti abandi basalamu busale aye ole bwavwere kuba yakubatiriza ndi ku highway yasalawo okuleeta obuleete supiidi nga tali kubala baine kwa buti bano babaire bagemeibwa jaamu olw'emmotoka ebaire nti ebaire eri mu luguudo keeri kutuukiramu balaba baire beemereire owa twera owa ey'ebikaado tata yebeeta benzi bweviire ere egiira okusiba eti esibiire ku bantu era egyo olumaliriza egwire bwa ku bantu bambi n'oba obuzibu bwe tufunye mu muluka ogw'Emayina mu igombololo ery'Empungwe mu disitulikiti ey'Emayuge nekyo ekikangabwa Amayina ninze Masinde Isaac okuva Emayina. Nga omukulembeze ku kyalo kino ekyegirigiri busu okugwire ekikangabwa ekyo oluvainuma lw'emyezi egitayika ghansi 2 einuma twakafuna emiswibe egiyerera irara oti 6 tusobole okuba tugeziza abantu abagera 30 okuvanga ku poliisi ey'Emayuge okugya okutuuka Emayina abandi abategeereka n'abatategeereka era kiva olw'okuba nti abadereva baife abandi ab'endawulo okugeza ng'olwaleero kiviire ku dereva abaire kaali ku testinga emmotoka ye kaali kulowooza okanikira mu nguudo ya testinga so tusaba nti bamakanika mwena mutuyambe mufune ekitundu ekituufu ekyokutestingiramu emmotoka okusinga emunakolanga driving testinga muli dikolera ku nguudo munaba muli kuleetera obulamu obw'abantu okubakebusaanawo so yetwongera okusaba yunula n'eri bekigema ku nti paati eno mpanvu okubakezera mu hampu ate ne paati eriiraine etawuni kuba oluva mu tawuni ekyalo kyoyiraku nekikusinga okuba nga kibaaku obuzibu obufaanana buti.
Kalulu Amisi ku kyalo ekyegirigiri nga Sekuyitale ku department ya LC. Amaigeta mu council n'abalira inewo olwa obuzibu twafunye nga tubwebwako abantu baife abatufiireku mu ngeri etategerekeka. Twafunye accident yabaire kule naawo ngwekirire no mutawuni ng'ova girigiri kibiino era tutuusa okusasula kwaife eri abantu abaviirako ab'enganda dairi aye kino kibe kyakwega eri banaife abakozesa oluguudo bana awantu awazira bupande ng'akukyukira tutakyukirawo because akabende kano kabe kasobola okwewalika singa ba driver ababiri abaire balivuga ebidduka emotoka babere nga basobola okugoberera obupande obw'enguudo aye omuntu yakoze yotaani abatasaana kyokka n'omuntu yatomera abantu abo yene yabanga kiyakozesa bukugu gabere careless driving okuba nti abantu ababeere beemerera okwetegereza ali kuwetera mu luguudo yabatambulira okutuuka abantu bano bamulamu ow'ensi kibiino tukivanse okuvumirira era twasaba ekitongole kya traffic kifuna n'okuku akaseera waire ngo omulimu gwaife gwakufuna nsobi ku nguudo banonenga ku badriver bano mwaso eriyo badriver abo bawalala nga badriver ba taxi badriver ba lole ababoda tujje tubatwaleko ku emisomo ku sedde baba tubaiduse kuba ebintu ebisiba baba bidinga bafuna permit ayo babyerabira betaaga mu ku refresher courses tubaganire baba tukole emisomo egyo abo tubasomese kuko oba tudda kwewala kuko obubende obundi nga tusasira ino family d'abantu abo abaviire ku abantu baibwe tekitalo ino mukama abagumye era abasibe ekikakate ekyokumuntu tina Mayuge district Uganda yeno nakwa abandi babaire badinda abandi babaire bakamuli nti ekikanga batu akafiira abantu 8 ekikanga bende kyavire ku motoka kukolera advance kukyukira mu luguudo kwaleeta ebizibu mu Uganda naddala Mayuge fwe highway Jinja Iganga highway Musita paka Bushia oluguudo lwafuna accident aye abantu bakafa 8 chikola kyamaani ni chikonga bakyamaani ino ekyatutuuse ku ngaife abasubuzi naddala abantu abasinze kufa aba Mayuge ate bakayengera okufa kuba abandi bakali mu madwaliro kino ekikanga bakino enkituusa eri works Minister Katumba Wamala ndikusaba nti ekiringa ekitukolera bulungi nti musomesenga kumide musomese baboda n'abadriving banavuga motoka kyongera okuba nti bavaayo okunendowooza bege engeri y'okukyukira mu luguudo tikirungi luguudo highway okukyukira mu luguudo kyaleeta ekikanga bakyalese nga kyaviire ku mugoba wa motoka emotoka dandulumbira abantu ate nga abaffe tebabeere mu motoka ayi babaire nga dipakinze emotoka dipakinze pikipiki pakinze ng'ate bali kulingirira oyo ali kukyukira mu luguudo kyaleeta accident abantu akafa 8 ate nga tukayongera abantu bakali mu madwaliro tusuubira nti bajja kweyongera okufa kino ekintu ekyo ndikusaba Minister Works naddala Minister Katumba Wamala vaayo oyongera okusomesa bali kumpi n'enguudo naddala badriver ne baboda bege nti oluguudo tibakyukira mu highway oluguudo twafuna oluguudo lutambuza n'emmotoka speed kubanga luguudo lulongoose bulungi n'olw'ensonga eyo saba gavumenti ya Uganda mutemu fatisation eyo okusomesa abantu baidi basomesebwe ngeri y'okukyukira mu nguudo nzigayenga ninze Vice President w'abasuubuzi Mwami Babalanda Patrick Hai kiboneka kibaye kizira kuri ekyo
Ando ko bang uunda ali wa ka. Ni muzimu yuko ku. Aja ko ba pana? Aya msembera yo. Uko sembera yo. Wale ikisembera yo. Aba ni kwe. Gavana apo gatwe gaida. Abayo. Gatwe abantu.